Ćao drugari, evo danas pripremamo jedno staro jelo, domaće jelo nacionalno, u pitanju je popara. Ovaj puta pripremamo poparu po recepturi moga dede Branka, pa evo da vidimo kako je on to pripremao, kako se popara pripremala u kući Branka Tošića. Stari hljeb otprilike koji je star 2-3 dana, najbolje ukoliko imate domaći, ukoliko nemate možete i kupovni. Znači hljeb star 2-3 dana, iseckate na krupnije kocke, posolite vodu i prokuvate i onda u prokuvanu vodu dodate isječeni hljeb i zatim odmah ga cijedite, to je vadite iz ove vode. Ukoliko imate neku francusku kašiku, to je u stvari ova šuplja kašika, ukoliko ne imate možete samo kroz cjediljku procijedite. Izvadite odgovarajuću posudu, mast dobro zagrijete, dobro zagrijete i onda prelijete preko hljeba da onako cvrči, čujte. Tako treba da se čuje kada se prelije vrela mast, da hljeb zacvrči. I zatim narendate domaći slani sir i poslužite. Evo, još jedan domaći recept i u svim domaćim receptima, starim ovim receptima, vidimo koliko su naši stari bili zaista mudri, pametni i sposobni, pa su iskoristili sve namirnice koliko god one bile stare. Prijatno i uživajte u ovoj domaćoj recepturi, u ovom domaćem jelu. Ćao!